Jotono no lamsogo ani channel o angkai tomong no norok ani channel no subscribe khalaya ko angkai subscribe khalai ready ang ketal job advertisement te online information related videos ano nga phaidi tini kase ketal notification alainai o notification rejaka Indian Post Office ni bokhaktei angkai noro video no paithak jorate naitoni ka hamka saimana ni bagai angkai phaidi official notification alaina o official notification o tamri jaka amokai official notification o notification rejaka among angkai Government of India Ministry of Communication Department of Post ni bokhaktei angkai o notification rejaka abong angkai 20 tarik o rejaka tai o jaga o telangjaknai gramin dak sebak GDS tai oro post dong oro branch postmaster assistant branch postmaster angkai omo online apply ma khlainai je candidate eligible ngi tongnai candidate rok norok apply khlaina mo songkhai apply khlai naimano official website na ang description ri renai norok thangai official website no visit khlainai di o jaga o important dates rejaka abong angkai registration and submission of online application khlainai ni date rejaka o jaga o 22 tarik ni simi chengnai abo 11 tarik June 2023 jora tongnai tai edit te correction khlainai ni angkai 12 tarik ni simi 14 tarik June 2023 o jaga o BPM tai AB PM tongo kaini post o post to rejangnai abong angkai 12,000 ni simi 29,380 rupees te ABPM ni angkai 10,000 ni simi 24,470 rupees rejaknai o jaga o angkai norok interested tongkha angkai to norok apply khlainai di o jaga o eligibility criteria tongo age limit angkai minimum age limit tangnai 18 years tai maximum tongo 40 years 18 ni simi 40 years ni bisingo tongnai candidate apply khlaimanai o kaini post ni bagai schedule caste ni bagai ingkai to 5 year relaxation tongo angkai sini ST candidates rok ingkai to tai 5 years relaxation manai teo jaga o qualification angkai education qualification angkai secondary school examination pass na nangnai class 10 angkai noro class 10 pass angkai no apply khlaimano jaga o angkai o jaga o application sajak o jaga o je local language ni norok class 10 o porijak na nangnai local language ni tei o jaga o rejakha angkai te other qualification rejak o jaga o angkai knowledge of computer tongo angkai knowledge of cycling obo nai di norok other qualification tam rejak o jaga o te o jaga o bahike apply khlaina angkai norok online apply ma khlainai ang official website no bori renai tai direct apply link bori ruano description o norok thangai registration khlai di sekang registration khlaimani yagulo norok apply khlaina di tai o jaga o selection criteria tongo selection angkai norok ni class 10 ni mark merit basic khlai o jaga o selection nai angkai omo bo norok nainai di kisa je grade rok tongmana abo class 10 ni abo angkai apply khlaina sekang norok nainai di kisa selection criteria tai tomung apply khlaina mo songkhai to norok apply khlaina di angkai ang WhatsApp group bori renai description norok aro 18 ni tomung no norok apply khlaina mo songkhani yang tiba apply khlainai mano o jaga o important instruction rejak tong norok hamkai porimani yagulo norok apply khlaina mo songkhai qualification mili tongkha angkai norok ni class 10 ni mark kahamungi tongkha angkai norok apply khlaina mo songkhai to apply khlaina di angkai tomung no norok ani channel no takhan subscribe khlaya ko angkai subscribe khlai ready ang omo haino ketal job advertisement video sanamo angkai tinin bagam sunong sithong jotono no hambai